Abusiafo ya mama chi ya mama ha ya san ya mama adwo ya san de ahia mu biem de ne chese ya kase twedi ampon kwame yi ya da wase papa abusua yi ade achi ene ewesie de biara da ensem foforo na etimi eba beto Ghana TV abobo no nti na abrenya na ka tro se wo de ne se bomodin subscribe follow comment na share efa ema your first time de nia then don't forget to do so. Just subscribe, follow, comment and share. Now if you abrenya your latest update no once etimi aka bi ma bibia etimi akoso kama the flight you medie de aseda kese e na be ma ya boafo abrenya bi omutimi eboye na chidom glit and glow cosmetics sanso na general organic foods and Kinaata herbal center wo de ne se bomodin didie na afisire nku papa ko ne koko pieti na tetefo akachi ne hwehwe wa pomuden mu sine bi betimi asipi asita ma bibia etimi akoso kama midin mejeso medina na K jesi abranche na ebusuyen senia nsem ne tie no ma yintwa ye hosima wate ase ye ba mesei ewiomhye no menne wo na ye team. I still remain your humble pilot Nana K jesi abranche ye ba bia ye kɔ no just fasten your seat belt ye besisi ya surprise. Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me fie? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke be bin show. Kinaata venike no. Se wo yusu a esiesie ho e ma ho ye kama, e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata venike. Kinaata venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Mo abusia ya samu akwa babio ya da se papa se otimi abre metimi kokoda ne ye ho kakra e de ebae na se ne ampani aka ne se babia osunu gina no eho ara na ne ba enso egina obi ntonsa enhire ne musuefo na yewura alankodwo chematen ensensem ya ache se wakwa akote afafranto party enna ne yire eye Mrs Patricia Christabel Chematen obese Mrs Alankash utimi se na ni agi wo bose na we na Ghana TV enso boba na ebucha se maami na osebo ni enije bebrebe na se kire kese pa na se ho na chese owura yire Mrs Christabel Patricia Chematen wo chire ma wo se hwe ono de enye se bia ni kunu eba be pre bampani di bia no na eye ne de se ye be frɛ ne Mrs anase first lady of the land o ne momono anka se nim de wo ni kunu na anka se mu ene de Ghana fo hwehwe nyina no de na rehye mu nyane se bi enye tumi na ni kunu pani ntina na ni age ne mom enwoma papa ni kunu betimi aba beye e de aboa wo man Ghana mana fa ne ntoma pa efra no eno enti ono de ono hu ni se Alankodwo Chematen her husband is the best man for Ghana. Anything in Ghana for nyina enya ne marriage mo se bia e beto aba no e de ama no eno ene de wo obom pa ye se twede ampon kwa me se bi eni gi a wanya Ghana for nyina nya ne mudidi na yemfa internet se ne be ya ni kru etri mu pose ama Ghana betimi afa ne ntoma pa efra no e betimi abam yenko na afa waso ene wani ekokwohwe ne tie de eye Alan Chematen ne yire eye Mrs Patricia Christabel Chematen ono so e de ne nsem etudwa. Agree with me that now the signal is clear and it is more than possible that this will happen. Who is Alan Chematen? Tell us about him. Alan Chematen is the good man, he's the honest man, he's the man with vision, he's what Ghana needs at this time in our and for me, this move, some say, is a clearly political suicide mission for your husband. Come again. He cannot win the elections in 2024 as he's seeking to go independent. There is nothing impossible if God permits it. Thank you very much. Obi be say ene na I say sa ena tie ebusien ye de aseda kese pa ana ebema ya boafo abena bi no mtimi eso na se ye wo the flat dwumadie mu Glit and Glow Cosmetics sanso na general organic foods and Kinaata herbal center wo de ne se didie srenku papa na afie kona kwhwehwe Kinaata fo achi akwa no mo hwehwe wapomuden mo fisi apomuden de eho ehia papa me de aseda kese na ebema wo se otimi je bre e follow ye e subscribe ye e like ye na wasan awo na gombia enso e de ama ofoforo so just keep doing that say na bia abenya na your latest update no wonsa ebetimi aka bi anopa yi awia yi anwumre yi misade aseda bio na bema me producer on dit edmo no poku chechi fucking back sanso na maame afia be fi omo na ebo machi edom se na bia brina be nyina no the latest update Ghana TV yes we stand for the truth see the truth nkwande a ya de beba aba besomo medin a mejeso medemosomfo nana
K Jesse Abrantie. Have a wonderful good morning, good afternoon, and good evening. Ebresemuno, Mesa no shebio, Macro. Me wa London. Baby, I'm war here, Walthamstow. What we hear in Queeby. So we Manchester, we Birmingham, we Northampton, we Southampton, Milton Keynes. Outside London, baby. We contact me, Mammy, we see, and I say Helena. Baby, I will be so far as I will bet you our postage. Ye be post to Eddie Abreu. So we ye cocoa, so we ye tuntum, we ye honey ho. Calabia, we ye will be ho ye fita. Be enkumbia upe bia, ube nyebi. Ano bi oha, wasra I had enkum no deno. Na mane kala no, ni body na ye basa. Hydroquine no, asay kala no. Na se wunya glitter and glow, na wo start it. Beginning no, ube hu se repair wo color no, repair wo color no. Ube ye kama. Ube ye kama. Say de mi gina hoy. Small girl. Hey enku no, baby nya fe na ube tete samna asra wo ho. Obi ho na nso oben. Ye wo na nso oben cream. Ye wo can I say stretch marks. Bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwi wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me ka landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours. Enti anytime bia opesa wo frame numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma glitter and glow na ye wi ani aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena bibia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye glit and glow.